tugatera tumeze nk'amaduru. Afande we ibyo byarabaye, icyabaye ni ukutaruhari. Umugoroba mwiza ku bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza muherereye mu bihe bitandukanye y'isi. Twizere ko mumeze neza. Tubareka amakuru yacu uyu munsi twitariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Dukomeza kubifuriza ibihe byiza, dukomeza gushimira n'abakoze subscribe nawe utarayikora. Uno mwanya mwiza ko wayikora kugira ngo uzaze urubana natwe mu makuru tubagenera umunsi ku wundi. Ingingo zigaza amakuru tuza kurambura: indege yo mu bwoko bwa Soko 25 yarashe muri territoire ya Masisi ndetse no muri territoire ya Walikale. Andi makuru ni turakubitira umurenge tubabwira uko situation zifashe ku mutekano wifashe. Turaza gukomereza muri territoire ya Mwenga tubabwira imigwano ikomeye ikomeje guhuza uruhande rwa leta ya Kinshasa rufatikanye n'abarundi. Intera hamwe iriya mitwe yose nyeshamba ya Wazalendo bakomeje guhanga n'umutwe wa AFC M23 ugwanira uburenganzira bw'abaturage. Ari no makuru twabateguriye uyu munsi muze kubana natwe. Indege y'intambara mu bwoko bwa Soko 25 yateye ibisasu mu gace ka Walikale na Masisi kuri uyu wa kane ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2025 muri territoire ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage batuye muri ibyo bice bemeza ko ibisasu byaguye mu gace ka Kibati aho ni muri territoire ya Walikale, ndetse ibindi nabyo biza kugwa muri Masisi mu gace ka Kasopo. Ibyo bisasu byaje guhamura abaturage, bitera abaturage ubwoba baza guhunga bava muri ibyo bice bakomeza mu bindi bice, ko izi ndege zihamura cyane abaturage kandi zarashe hagati mu baturage. Gusa icyo tutaramenya umubare w'abaturage baba bahasize ubuzima cyangwa se n'abakomeretse. Gusa amakuru nuko iyo ndege yamaze kurasa muri Walikale iragendera sana muri Masisi. Ntituramenya ibyangiritse, ariko mu by'ukuri iyo ndege yaje kurasa. Twibutse ko iyi ndege ifite pilote, ntabwo ari ziriya za drone, yigendera sa ahantu ibonye abaturage, ahantu ibonye abantu. Naho drone ya kenshi igenda ari uko yahakinze telefone ifite umuntu yarege ikikakubita. Naho iyi Soko yo ifite umuderevu yitwaye kandi ni indege ibanguka cyane, no kuvuga ngo bayihanure biza bigora. Rero amakuru nuko leta ya Kinshasa ikomeje gutera ibisasu byinshi mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23, batera ibisasu mu baturage. Ariko byose M23 kirabivugutira umuti, kirabishakira umuti, kuko AFC ntabwo izagarukira hano hafi, izagera kure igenda ibohora abakongomani bose bagowe. N'ubu nyine hari abakongomani benshi baba batakiye ati nyabona muze natwe mudukureho, aba Bazalendo bakomeje kutunyaga ibyacu, bakomeje kutwica nabi. Rero andi makuru n'ubundi nuko muri territoire ya Walikale muri Kivu y'Amajepfo nuko n'ubundi haje kuba indi migwano ikomeye mu gace ka Kibati yahuje uruhande rwa leta ya Kinshasa na AFC M23. Ubu uruhande rwa leta ya Kinshasa baje kwataka ku defense ya M23, ariko n'ubundi buza kurangira M23 ibakubise ikabavugutira umuti, ikabirukana, ikabageza kure n'abaturage nk'uko biyemeje uko bazacungira umutekano w'abaturage, bakagwanya ikibi cyose gishakisha guhungabanya umutekano w'abaturage aho bagenzura mu bice bagenzura. Rero ane makuru avugwa muri Walikale. Hanyuma reka amakuru yacu tuyasimbukire muri territoire ya Mwenga hakomeje kubera imirwano ikomeye ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'ihuriro rya AFC M23. Rero ku munsi w'ejo nibwo habaye imirwano ikomeye ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa na M23, ariko bizakurangira M23 igari ibice bitandukanye muri territoire ya Mwenga. Ibyo zose bikaba bikomeje guteza abakongomani ubwoba yuko M23 izakomeza igaprogresse muri ari amashamba, ikazahura n'ubundi natwigwaneho, bakazarushirizaho kugira imbaraga nyinshi zo kwibohora bakuraho ubutegetsi bubi bukomeje kubangamira abaturage. Rero ibyo zose nibyo dukomeje kwishimira yuko M23 ikomeje kwataka muri bice bya Mwenga, yuko n'undi buzagenda bagahura n'abandi batabazi bose bagwanira uburenganzira bw'abaturage, noneho bakarushirizaho cyane kwibohora bakuraho ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa bukomeje kubangamira abaturage. Rero nuko kuri uyu munsi wa none hari akandi gace baje gufata kitwa Dasa, aho ngaho n'intare za Sarambwe zaje kubohora uyu munsi. Aho ngaho begeranye n'ahandi hitwa Karambi. Nibamara kugera Karambi hazoba hasigaye ibirometero nka 5 kugira ngo babe bagera muri centre ya Mwenga. Nuko intare za Sarambwe zikomeje guprogresse mu z'ukuri zigira imbere. Dukomeje gushima Imana ikomeje kubaheza imbaraga, kandi bazagera kure, bazabohora abakongomani bose bakomeje kubasaba ngo baze abatabari bakomeje kubangamirwa na Wazalendo na FARDC n'abarundi n'imbonera kure bakomeje kubangamira umutekano wabo. Rero amakuru yacu reka tuyasimbukire imurenge tubabwire uko bizifashe. Amakuru avugwa imurenge ku munsi wa none nuko imurenge hiriwe neza, nta sasu ryumvikanye mu bice byose bigize Minembwe, haba Minembwe mu nkengero zaho ubwo rukazarugezi hose ahagenzurwa n'amadubu, n'abakomeje kureba uko M23 yo za progresse ikabaserukaho, noneho bari abarundi bakazabura n'inzira ibasubiza iwabo, kuko binjiye imurenge bagaze ku misozi ya basogokuruza biboroheye,
ntambara bahuye nayo habe n'umunsi n'umwe, ariko gusubirayo bishobora kuzabagora kuko M23 nikomeza kwigira iri imbere mu mishasha bazabura iyo bahungira, babura iyo berekera, igihugu kibabane gito ko baratwishima hejuru umunega ntama avuga yuko ngo bazarasa Minembwe bakahindura nka Ukraine, avuga yuko baduhaye amasaha 70 batwigwane bakaba bavuye iwabo. Izo zose ayo masaha rigenda ko tuzayabaheza, amasaha baduheza bakazabura iyo berekera, bakazabura iyo bahungira. Rero nuko Amadubo nayo akomeje kureba yuko intare za Sarambwe zabaserukaho, noneho bakarushirizaho cyane gukubita uriya Murundi waje gukora jenoside ayikorera abo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'Imurenge. Rero nuko byifashe nuko Imurenge mu Minembwe kuri ubu ngubu hagitekanye, ntasasu birumvikana, gusa baracagoswe n'abarundi, adu aracari mwinshi, aracafunze inzira zose, ariko n'ubundi hari ikizere yuko bari abarundi bazaraswa bagasubizwa iwabo, kuko hari yasiye Gitega nkuko tumaze iminsi tubabwira, harasi Bujumbura bazasubira iwabo batumva batabona, icyabazanye hariya bazakibona, kuko hari abagabo n'ubundi n'abakomeje guhangana nabo. Kandi baragaragaje uburyo barasa bakazagera za Mikenke, barafite imigambi yo gufata Mikenke bagafata Minembwe, kira kibuga cya Mikenke baragikeneye, ariko impamvu n'udatagifashe suko ari imbazi bagere twigwa, ntabwo nuko n'ubundi twigwa nayo yabananiye, bakojejemo akasi bumva yuko Amadubo n'ubundi yatojwe akomeje kugira imbaraga nyinshi agwanya uyu mwanzi w'abarundi waje kuturimbura. Nawe ntabwo afite imbaraga zo kuvuga ngo babe yarangiza yica abaturage kuko yishakiye, kuko hari abana banza agasuzuguro bahagaze ku mirongo rugamba bagwanya n'ubundi abarundi. Nuko byifashe nuko Imirenge kuri ubu ngubu naho hagitekanye, nta zindi mpinduka zishasha zihari, gusa nuko umwanzi akigose inzira zose, ariko hari icyizere yuko umwanzi uramwanza azakwitwa mu minsi itari myinshi. Tuzaja kwinjira muri mwaka wundi Umurundi yaribageranye Imurenge. Mwari kumwe na Pastor Kamunege ugenda ubagazaho amakuru avuga mu karere hirya no hino.